Borsing Biaphan Assam Police Constable Arpo KP. Chief Minister Barim Sarbananda Sanwar Aphan Union Minister Anghoy Pekponpo. Hamren Police Station along Child Awareness Program Kapimanpon. Kardom Karbi Prime Tamalong Penili Samirani Timumpi Nonar Joita Beer Tang Ton Pen. Non malom Assam ang kang pialong anong katithang plu Borsing Biaphan Pini Dispur Secretariat along Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma apen DGP Bhaskar Jyoti Mohanta Tamari Dengpen Assam Police Constable appointment alok pajirtanglo. Non makai ke ahok peta bang pu kilong sungkrung an cita lasona pora hut inut home guard katoklem bom abang pu Borsing Biabang Assam lapen det piang kang aphan kaching hon abang pu nang klangsi kuti krehini anam kido drugs nebdon cheklo. Naso drugs ke neb duna ho drugs ke pon kang hatum Borsing Biaphan tangka pen ke bai japhan bor ilo chita Borsing Biabang ahok pet apang phu pina ka jok labang so drugs neb dun cheksi drugs ke pon kang hatum phan neb ingnang ponlo laso jok asamalong Borsing Biaphan ka choro alam jir arniwang ta chemit me pinlo Asamalong nona ki mikang ni Minister Sarpo Dr. Himanta Biswa Sharma tamitong si Kotpen RDB Ponsi Assam Police along Constable Arpu Pekponlo apen appointment tame pajirponlo Pini Borsing Biaphan appointment kipia jamek along Karbi Anglong Athermos Councillor CEM Tuliram Ronghang MP Horen Singh Be Deputy Speaker Dr. Numor Momin Minister Atom Keshav Mahantra Atur Bora Jugen Mohan MLA Atom Dorsing Ronghang Vida Singh Engleng Rup Singh Teron MAC Atom Pavitra Rongpi Pawan Kumar Rayatum Chetongdon Renti Moi Ogo Lugiago aru nai iman di kheli moi ekdom santusto palu iman ki moi hoki palu moi jitu hukun asile ek hukun mor khol moi hetuke mor prerona lusu aru moi Okhomor Chief Minister Sarok aru DGP Sarok बहुत धन्यवाद ज्ञापन करिছো बहुत धन्यवाद মই যিটো হুকুম মতে ফলাফল কৰিলে পালো আৰু মই ভাবো আগলৈ আৰু যিটো ডিউটি কৰি আহিছো তেনেকে মই আৰু ভাল কৰি যাম বুলি মই তেনেকে ভাবো ধন্যবাদ Narendra Modi Sarkar along Assam Chief Minister Barim Sarbananda Sanwar Aphan non kiwang jivo signify thongkep ani Union Minister anghoi pekponpo Assam along BJP angkor kache saklong laki Chief Minister Barim Sarbananda Sanwar tame arpu dolo laso ajok ningkan phwa pharman Sarbananda Sanwar Aphan Assam Chief Minister anghoi denglong lolapen rada phansai claim pilonglo Ningkan phosai ke claim kitam ke mesena jok non adihuke Assam Chief Minister Barim Sarbananda Sanwar Aphan Narendra Modi Sarkar along Union Minister along anghoi pekponpo non amat birta kilong dona tengke donor minister si ke pekponji angring thepik lason si mesen a ministry tame pekponji puse birta rebunlo Hamren Police Station pen patri piponsi pini Hamren Police Station along ahok pet pen methang asomar aphan kachilana kachethan kachipari paminang jia puthak chiroktok ameka petupona beta prangki hundor kropen beta nang pale Krishna Prasad Sharma pen meji pahim puponsi me along prasantoing ti pangrum chunbang KSA Hamren Regional Committee joint ti chairman Hamren Wholesale and Cooperative Society Binoy Kumar Burman OC Hamren PS pen danglok VDP KSA Rongasar behak lempang atum me along chitongdon Mayalong mitang ahyamalong osomar anem kachi en pen kecho thap kijun thap break jam asailang no otlang no pen kachipajok thekjia phan bidesore chipachoy pon anparta osomar phan bihek pen angtan ban kipiduna jutang kapabe dejia phan penang chethan chimom pon lasila pusan kachethan kachimom ame kapido pon thubom jia phan chiparai pon Det longri ke mesen jia phan ke claim rapet dam rapet ang chipusi Hamren Police Station OC Binoy Kumar Burman pena jok pherang ketamang no ningje pon আমি বিভিন্ন প্ৰান্তত থকা শিশুবিলাকৰ যেটো সুৰক্ষা আৰু অধিকাৰ তথা শিশুৰ অপৰাধী কেনেকৈ হাজে এই বিষয়ে
বিভিন্ন সময়ত দেখিছোঁ বা ক্ৰাইমৰ লগত জড়িত থাকি উপলব্ধি কৰিছোঁ। সেয়েহে আজি আমাৰ ছিনিয়ৰ অফিচাৰৰ নিৰ্দেশত ডিছকাশ্যন মৰ্মে আৰু চৰকাৰৰ এটা নিৰ্দেশো আছে শিশু সুৰক্ষা অধিকাৰ হিচাপে আজি এখন আমাৰ আলোচনা হৈছিল, য'ত নেকি সমাজৰ গণ্যমান্য ব্যক্তি, বিভিন্ন অৰ্গেনাইজেশ্যন KSAৰ পৰা আৰু চেয়াৰমেন, কোঅপাৰেটিভ চেয়াৰমেন, সমাজৰ হেৰি থাকি কৃষ্ণ শৰ্মা প্ৰমুখ্যে বিভিন্ন শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী, মহিলা গাঁওবুঢ়া, আমাৰ মহিলা সংগঠন তথা VDP প্ৰমুখ্যে আজি মিটিঙত আমি কৰিলোঁ। তাত বিভিন্ন ধৰণৰ ডিছকাশ্যন হ'ল আৰু ভৱিষ্যতে আমি শিশুৰ ওপৰত চাইল্ড মেৰিয়েজ, চাইল্ড লেবাৰ, প্ৰক্সৰ, ড্ৰাগছৰ থকা প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে সেই দিশত কাম কৰিব আৰু নিশ্চয় আমি এটা ভাল ফলপ্ৰসূ আমি এটা অভিযান চলাব পাৰিম বুলি আশা ৰাখিছোঁ। কাৰণ শিশুসকলে হ'ল দেশৰ ভৱিষ্যত। এই শিশুখিনিক আমি অপৰাধ জড়িত লগত বা বিভিন্ন বেয়া সংগত যাবলৈ নিদিওঁ। তাৰ কাৰণে আমি গাঁৱত এই আপোনালোকৰ চেনেলৰ মাজেদি তেওঁলোকৰ পৰিয়ালবৰ্গ তথা গাৰ্জেনকো আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে তেওঁলোকৰ শিশুৰ ওপৰত নজৰ ৰাখে স্কুলত যোৱাৰ পৰা ঘৰত থকাৰ সময়ত, আৰু সেই ঘৰখনৰ বা সমাজৰ প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে এজন খবৰ ৰাখে কাষৰ কি ঘটি আছে, কি ঘটনাই, এই বিষয়ে যদি প্ৰত্যেকে অনুধাৱন কৰে নিশ্চয় আমি আমাৰ হামৰেন তথা অসমখনে আমি শিশু সুৰক্ষা দিব পাৰিম বুলি আশা ৰাখিছোঁ। নৰ্মালং চপৰাফান বিৰতামো ইংটন এক্সনা আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ চৰল হয় পকচকৰ জিনজিনটা নাংনা ইগাৰ কয় বং মানাই লাংসাৰাক থানে পকচকৰ অং Pipono bong. Pipolote. Igar ko ni pokchokor elo timen duway nang nam bidam thani chichakon elo. Ajo porto loge bong. Pharmacy jingkira po bunan ke. Dam lang no hi kilong bang puji mini. Pokchokor dawai nang pidun tha. Lada katok 24/7 open po. Zero anteng puduman. Nanglitum ajat apor lapen ajat arni lewang sitame nilitum alon medical store ke 24/7 ingpu ponlo. Lahen lo alon medical store icheng si Karbiang bongpen kang pucheng pharmacy. Labang so pharmacy reke 24/7 ingpu lapen ajat adawai le nang jisita ladak long ponikji. Lapen kelong le adawai nang li order tikang lote prapjin pen long ponikji. Lasi Difu Medical College and Hospital opposite Alon Medical Store along nang litum tame humring non. Anso se kachini jiaphan abiar kipia number along humrik tami. Nihina mopit puthat birtalong wangthulo. Chinthong ha war saikatiki ara ratumaphan anso se saikatiki ahin ke claim kapaprang dun theknu chojia phan pura local MSC mate Karbi Anglong Autonomous Council EM Prodip rong pikapin khata tengpen agriculture equipment mate ku nopak spray machine lapen stock chili he huikeron pona berta prang ke jason hipen berta nang pale Chinthong Mandar BJP Kisan Morcha hinpen ku nopak spray machine lapen stock chili he huikeron kapater people Chinthong Mandar BJP Kisan Morcha amepu Robinson Tisopen kachepa hempu pon amaya long agriculture equipment he hui long e lobui community hura long homta ani lower Chinthong kado kawi grehini local boot committee amepu lapen kongchun bangatum ari dengkerona sai dengpon Labang so amaya long Chinthong BJP Mandar Committee amepu Joy Singh Bongrum Kongchun Bang Rasing Ingti Chinthong VDC Chairman Korsing Senar Chinthong Bharatiya Janata Yuva Morcha Kongchun Bang Dar Singh Hanse Chinthong Mandar BJP Mohila Morcha amepi sikap hangchopia tumche tongdon pen keronamai along RDP don Tim Karbi Anglong lapen loke hai tuliram rong hangsa lapen litum da Chinthong local MSC Prodip rong pisar phang si ningkan sama kardom litum Chinthong
kisan morcha hin pen kardom pajiro kardom asialam theke nilitum pini agriculture pen nang pale pilo la sinilitum nadak cinthong kisan morcha pen patir pipon sinilitum lower cinthong PS krihini do la siadak PS krihini pen nilitum local committee president secretary phan hang pen sinilitum ku nopak sok chili lapen bab kya pamisin nilitum lap anason nilitum pini ciron pononglo la si churu parpik lo BJP ya gokben ke bang pen nilitum la hai sayang deng ke deng ponlong nilitum hanta la pusom sajutiki atira hirna pale ponthai pot kurbang thu Pinabirta bangkela pansi kangton iklo domitami kurwang thu